Mengasah message drug emergency ke angka ku enjoy kerja ke zorin saja mana ke angka sini komedi sini di dalam ini part belakan cakap teh orang gunda jengai orang je muslim boleh belakan ham kakak ke dalam mulus tu belakan kaham tayo ke ini lagi sini antara yang the first time boleh belakan ham kakak ya ke everything is mana fantastic macam kan. Bom hai message to look wrong ni bagai message kai mana cini ceritamuti ko pane borok cini bom hai ke tongnana te cini borno cini kinang no hangko tonang kai bahai ke cini o ceritano naikol na abono puno nakero. Thank you. Cacok movie nai bom hai mat no khati ni bom hai message to jaga look wrong ni bagai movie to belai no naikaka kai first time Tripura was something different movie tongo like it's a movie lengthing ka but still gan no kanato jotono kai hopefully movie collection kaham nongtong first time ba kisisa start ngani kisa late ka but still tapu to ikon no look sono jotono nugui tongmaina but belai na thoka especially the monus the villain main villain ni part belai na thoka best of luck team chai khapno look wrong na tam ko kasara mosu jotono nai ledi karon sini obahai movie to khub kom no releasing o aron bising sini lukurok jotono support khayang gai to obviously borong ni je investment khaimani je jorari mane abo borok khirok mayang nai hain bagi joto sini lukurok no koinai je o movie no nai di tai jotono support khai di in fact obo tabu su rotei chana thang gai omahai masala movie one of the best sinang sanai film ni meeting ke message kam aja dara tini ni movie cai tok movie na bom hai message lukurong ni bagai bom hai message sini cai tok movie bela kana hambai maya protam ni himba o movie ni bising pe sini kok borok ni kaisa toke oro kaisa awareness tongo sini haparo tabu je at present the situation jeta sini sikla rok je drugs sawi ta tablet rok sawi tongo na abro ti kisa awareness khlaijaka o toke ni bising pe tai rengni hamari belakeno nango amrono tui tai je tabuni je situation tui no je o je site of sanamjaka movie entertainment bongka asuk hamia hengmaya tamni hamba belakeno kaham hani mano taibo tekicha tebo terus sini kongro khabar ni je toke tabu je agi je thangmani slai tabu ni je khlai tongmani si sikla chrai je director Stephen bobo heno bini second film kana abo kaham no khlaika camera ni editing abro cholika agi ni slai tebo kaham nukha ke belakero khas ranjang no je side of movie sini actors je khlaina entire team no hambai maya paromai hangel jorao kono je sini artist rok mai ke khlai to mani bagai sini ko bro ha porno tu saga tlangna nai to mani bagai balai ke porno pipeline hamjang mungte hamari manthung brok ko mangnai oba nai khanga ke sini bukhawo kabangma srungmani mano tamni ba sung kabangma sudo only for entertain jemon romle hamjang laimani simin to kun movie maximum him to entertain no especially itu sini to mainly tabu nangai jong mani ga sini sikla sikle ro hamjang laima ba sini to bohong ni mai opungnya sun thangai thangna ni bagai kaisa kono tam nai sini bokho kaisa karak kaisa wansung buskang ni thinang ni wansung tongna na je sung thinang no sung tam thai ni sini fusa ro amon bagai no belai ke no je thangai thangna ni bagai sung leka pura hamge srungna ni nangnai okra sakna no mani na ni nangnai obedient tongna ni nangnai getai tabu main ang thayor sai peka main je sini sikla sikle ro belai na lama koroi tongo je oma hai je drugs je klai tongnai ga idaning news tui no rong ni ko tui sungui tongo je phali tongnai ro skango manja goni khanawa sini borong no oma hai ro je phal tongnai ro ba sawi tongnai ro jara sanai borong no sung awareness ran nai jara phali tongnai borong no sung ma rong lai nai ma salai nai o hainani lama ni kaham lama utlangnan bai sung jono ma sai tok thai tabu zora to film bom hai matong katini nai bom hai message tong lukurok ni bagai actually Stephanie to I think second movie busulung buang hamjang mani no but busulung ni lai oma better because technically and picture quality it was good
They message tongo ro kubang ma chini demon to fa kubang ma hamya chaya ngi tongo hamya mani beta gadal de drugs ro taw je chini young generation ro kubang ma hamya wa thang mane over no message de ka tak lai di and chini do pha thang sana ka study agent ka hamla ma pori na ni abo message kubang ma ka ham ka da nanya ni busak mane dorkar o film Nanya ni dorkar no tam ni ke chini ki prasa ro gole movie le bom sagung ba so chung no iko phaile ye support khlai na nango and tinang expectation bo tong mani I think movie ni bagi borok phaya ni tam ni ke sakang ni recently 2-3 ta movie ang kabang ma dago follow khane mani borok kom phaya but tini ang ko no khas abo maybe Stephen is samu abo ni bagi no phai kana tam ni ke busulung already na chok jaga yo abo to hamba film itu kebangma entertain kebang no, especially first action, full action movie nai masuk mana film nai pun pora arute us hemat kah comedy betul, acting atau dialog ro belai no mana kanawai feedback audience ro lo kono manu mana abo dialog tangis nampak kah baru abo surung kai kebang matu mo, kerja samu hamil ham tu ne baru Dora kaham no bo nasigi jokon chaito jakhai kai bo kaham lama phaima no bo mane borok phunu mane clear no film je borok ni thani kaham phunu borok phunu goi mang kha je jom slide khai kai kaham no nai abo chaito mu no doi mane public ni audience mane nai phru ko je chung nai tu nai ro adom kaham no feedback mane I like the story wise book ham action bo okay the music gan rock khalato and especially comedy the punch on to very nice entertainment full pack entertainment family ni bo bagai bo youth everybody and especially youth borok should naina nang o movie no especially oh no actually especially omo youth ni bagai no youth ni surnani borok ni social chini je life di prasad dofani loopholes rock problems rock tu rock no is a bujina ni bagai good message kam film ni bisingon ni ne bagai message tong lukurong ni bagai message ingka komo belai nang mani do ini tabuk society wa jebo tong ki amona borong kini je kisi sa somoy ni bisingo khnoka je kaisa message rekha mo belai saimana nango sina nango tei mo haikeno jung jotono to thangthangai sawi mania Kemo hai ke movie rok khai musasak social media ni through te rok jung borok no bahai message rima kha ke sin society bagi belai ka hamnai te sini generation mane je tongnai rok borong bo hai ke no message bai tini movie ni through te jung nuk khai ya je nai pai nei no rok bo thangi nei o message no pass khai mano ke movie ka ke ekdom kaham belai nai thok ke no rok tini to 21 22 23 or 2 days te bo phunuk ta tinai abong ke dosrat babu no phunuk ta nai no rok joto no khai nei pegi ke bo regret khai galak joto no movie ham ta nai hambai kaham tong baji joto short film mon bro ane kinon hamjagai borok sahoka ka kanna hagata ka film ro saja ke sungo short film je film phayoka saja ke sungo tongkhle emang phawn wan somaya my gang film ro sahoja ga nai short film ni hojata short film hamaga 2018 no habo aga 2020 ka sahoja ka ha project family nimang thiri hojit phagata gan nang oba ke sepsa baman bagai nai nono o sepsa bri nai nono ta ba hambai ya kana musung ba tam sana musung sepsa bri nai rong na special ba ke portong hambai na musung sini ke sep nunar ji ke no bo asik jorana tui se ang bom ke sepsa mama ba bon portong hambai na musung tai sini ani je actino sajagai je director ano sahnai brong to paithle hamai marwo bro ano chaput khai bro ano hamjagai nya haman bagai ano jorar man bagai ta ka asike no musangjak ni mu lila ba o lila khe bahai ke no mu chong thaba pharka lila nungja ma karon khe hai angagi school porifuro hanyo kisa molog rok ba dol kasa sabut ba no o lila no kok the sakanta ga dolong ka no na tin ma sagla no lilan phari sine na afur baro lila nung ka ga lilan bung tha ta bo ka short film ba first entry khai ba lila bung ba entry khai ko ba ta lila nung kha ta aja film bo khakya short film bo khakya album khakya nin bo difficult bo kostong ko kostong ma kha film by album kisa kostong go short film ka sangon das puchu khayo
যেদিন যে স্ক্রিপ্ট আসতে ফিয়া ফিল্ম তো আসতে গিয়া অ্যালবাম ওই ফিল্ম কিসা কষ্ট মুখা Mungkin ini kubui mung sadite ini mana ini sini mung para poza ko. Ani real name gitu Nirmal Devroma, parang haka boy Chandrapara Kumulung area. Biasa ada bor sini koka konsen kira kota Buagra. Sai tong to jaran nai thanor to bok to kangma sai mangka sai tong mane no mane or to police ni hediba to police ni bo sai tong mung bai mane bo sai tong mung tong gai bomo mana tamni nai tabo doram dis bin sai tong mung bai mana a area ho boma ke samung khaja ka boma system ka samung khaja abo aro film onor kunu khana hediba yama haja sai tong mane no sung sai mano sung sai tong mani try khai mani chesta no mane hediba yama haja to police ni je sai tong mani ka bono je bini duty ka mo botam khanya nang botam khakan ke samasno khanya bini korte boba hediba ngaka bobin duty khakya bosai tong mo bisinte karon am se to kangma khame saya tong hediba ka baksu police sai to ya baksa sai to mai ama hin thang ko bat ora kamai ko phulung jaga je bini sai tong mung bai mane samung bini system je khemani bini sai tong mung bai je area je ba samas mane bo sob khemani or phulung jaga ni ta Otoke klaitene busuk rok joran nangka. Otoke khatin to February month ni jangma ni 5 months nangka engke abo pore editing ko kisa problem ka engke right now 8 months hairok nangka Pun kebeng mung ro to phaga film nate. Film khabro jiban mikon problem tong kha ni ne casting management no kisa problem ka engke rangpu so kisa problem ka haipon ablo manage khecholi ka engke editing khamen time ang wana tong mani an computer phar chal nok songi thanga mar bo ta pheu kidi thanga ani mane computer thanga pura film ses engke to bo mar bo thing thangjo mane hard disk thalia engke ang logo ne ketal na onyai khayo mala hai na hai parawa geng sa phati thangjaw ga geng phati oinai ang bore edit khanyai anya khote jor gerei engke hai kono sini para nam jeni sa tongmung bai kaisa karen geng tu bina ke ketika ang ani kaisa samunang continue khaimam pike ama wana tongmani ta problem gai kebunga jaga ang problem kha ini surun theke last porjont ang problem kha Tapos jaran kabisok film rok khai ka ba album rok khai ka. Tapos jarate engke kani film khai ka abo nai ge recently to buslu tanai busro no ga abo to public ni hamjong mu man kha gabang no or ba khanya hai inang belai ka tong phujak tamni engke gabang ma feedback ka ham man bagai Bus kang ni salole bobo hai film rok tuna ne wan chosor rok. Am hai wan choro to to. Bus kang salong ke project photo tongani abo kang ke just secret tap tongo Acha. hai tongo abon sebno tebo ang just khanya jeman chai tongma hano or bakhan chai tongnai tebo improvement jara komia tongmani ajaga tebo improvement ang khanya bagi ang just khai tongma haita Bo bisiro kono ma film je. abo ka 2023 after election time pore karon election to kon khimia abo no kakhan siu tong haita